adagi di miyam na mukhanna re hana lairamba koi gi environment led government tu natta bida to pam ladi khara phagadra na mu saphagadra na khanara budusu hana gi phibum da gi tabal sokchen bi phibum da ne hol lairi se hana gi duda kitang trust thamam budu hoji miyam dai koi na sum yeng jabada die hard followers and the bhakta hai je koi na makoi sing se khara se natta na ne ai manipur da lai miyam sina BJP nu shiri hai ba se dei haining dre ba adunga sagi safe india gi safe manipur gi wang hang pada home minister na khumai ba kari se ai di tara tatpani na lawe tara tatpani hai ba atadi kai hani akoi su mangai na unexpectedly something yamna achumba ai mai ta kono mathak langak ta di ai ngata ngai ko no gi press conference to ai ngata ni prepare to gi ge du khum ke hai di ya da ni na ma choiro lolak pani na lawe ba manipur si ke sumang gi ba leite mislead to bani khot pani na hai ri se amarom da ma gi di haibum thoi ha ba maram ni ge no da central gi yaka yeng da ya de obviously maduda jantar mantar da tauriba gi adugi protest the save manipur na haire ye poto kaidong wai su hojiki leiba BJP gi lenga hoi chumi ne moi haido na te khumok tung na tre ba but akoina pamjaram badi hoi aduma khumdra ga su kitang relevant oina kitang khandara ga hangai bo wahang sigi sentiment si karino masigi core keno si karino ga si kitang khangbi ra ka na diplomatically ga khumaning ba hai tare akoina go yanindragasu hainadi khumi he kaido haining bai tare koina madugi figum sumudre koi central gi yaka yengda yadabuni na obviously center na union government na kadong edu janta me da thoki ba protest to pam dabuni na maduda yauri ba safe manipur gi protest adugi part khara du or madugi kenu du saru khara du directly hangjalak po da kari khumdu na chamam naraga ma je choiro loan mani na lawe same is the case aina ngasai gi akoi gi nasi nai nazari ba topics da mu halagasu even the honorable speaker naga ngang is masisu a subject to kanone privilege kani kada laibra anudugi kani khagzadre but asu su choro lamane haba mana ngasi se koi world hepatitis day pangthok pham amada paumi sing na tanaraga hangbada ngarang gi wafam do kamai tawbuno kopnu hang ai jaka da chaiba leite ai isagi mot phongdok pani haidana asini thoka thaka ngasina amma hayeng na amma sigi chatna disini masidane koine miyam na kasyam koina ma koibu nungsiraga leigado mande miyam ka su thajaraga thamakado mande aduna lairiba government manipur gi government sigi matang da di thoidong haining hai leite lairiba agi central government gi matang se su koi hai ya ba hai ri miyam da khangan ba ya ba khangan le masi tawgono fascist regime ni aduga far right ki koi gi ideology ni masi koi manipur da di chana de community ethnicity yamna ta ba su ma kano si da di koi gi achoba phru omna loina chasal laga kano tawgani hai ba wakhalon chen ba su ma BJP si di tawgono hai ba se koi angalinge de hai la madu gi phol ne na ai di thamse akuri yam ngalinge di law khre masi tawgano maram di hoi congress su yaw bi ri aduga congress ka BJP ga manai hai bi natte but up to some extent manabam di lairi congress su mangai even koi BJP su mangai national party ai maktabu ada delhi da phammi ma koi party leaders sing du gi permission yaw da na lengo bu ya pa natte ha ba hoi kano na di congress di asa ibo gi ma tanda tawgi khoki legu di hai bi ra khani ko adu still I don't trust central government gi yaka yen ga loi ngang do ni swai da ngang yi sing su se CM oisinu speaker oisinu de home minister oisinu chat khriba ko gi rajya sabha gi MP du oisinu whosoever it is makoi di in sync with the leaders at the center si chat ta ya damina manipur gi miyam gi kesu swasta yen ga ngang oi makoi gi pham kan na ba dum hairakani manipur gi lairibi issue si mata da makoi na thoidong na ngangning ba phanabudi lairam budi yai ba ngang ba ya de ngang ba yaro eba maram di adagi melaka doini center dagi melaka do no ha ani loire adu egadi ai gi pham ta dum sorpadi miyam dai tumin laibna phare haiba ngatani na ana adu ma press conference ma daga mana ga se manipur matang da hangpa da khumak pa it's very immature aduga immature so oye aduga I don't know and it's a maji seasoned politician ni am pui na ta mari manga ta tari pusuram drangalle kara ba yam experience later ba dugum ba miyo ba managa sagi se manipur matang da mana khumdura iba
answer to yeng he is not fit to be even leader of this state fit oi de akoina pamjabadi especially youngsters singna laiba koi Gen Z wa na hauri ba na singna pambadi yamna smart oiba yamna koi eloquent oiba ngang ba sakpada tap na pa to the point mi ga connect to bangam ba dung leader ne ma pa se aduna hojiki adudane koi gi wave ma lai se hoji hana gi maron singje loi na thupchan gre se ga na hairi se which is true otherwise connect laitre haba lairibo jiki luchingmania tawriba generation siga hawriba generation jiki marakta lairiba gap tu ne ba hojik se manipur hanguba da komai ba paukhum do madugi gap tu ni haita miyam na expect tawris na karino at least ma direct answer piba ngamdraga su miyam gi sentiment yang kan da aise ke maina diplomatically masi khumba ya ge miyam no se ngon da criticize tawtan na ba kaina khanda bi da ekta mapu na chalaga loire koi gi ke haini na ai fakta laiba delhi da laiba jingsna nang khumi do yam bajare adumai khunga do buni na khuba khurak podo adu phangaga loire miyam na kaino haining ba haise sinu ayeng vote maya yora kana yangam badum kaino na leire lore sena leire lore power tosin na ka lore habagi masigi thinking du ni mami du ni koina andaki home minister na press conference to boda pamina hang bada khumai ba du ba wahang se ai sai du ni almost mo koi se source loiba ngai du na leire ba du ba lainga mani masina ni koina Gen Z na hawai na singna koi lairiba hojiki regime hire id even government hiding the regime and hiding regime sigi mayuk ta nganga iba kholau lau iba thola iba mayam sa masi that is the outcome of sugumba immature oiba unfit oiba qualified oidaba aduga miyam mamangda mirak tinbada kari wahai kamaina ai deal tawgani kamaina kari answer na tackle tawgani kaina khangdaba adum just ai MLA oraga di vote kara de MLA oraga di mantri pai gani mantri para gai tawba taw lore I don't know ai madugi matanda research tawsu tawroi kai madam miyam hanga ai thobudum khumma lore thoba pang sana ba ai do adugi type ne dana I have nothing to say about this government I have mamang dagi su dum hai lai tawgno ma se sugumba BJP gumba far right ki ideology principle the follow to basugumba koi ki party se manipur ki lai how the chana roi hai base koi am na ha lai ba and ngasi uri se tu ni ai di ngai ibne koi manipur ki miyam se but ngakser ga su tengzer ga su at least wakandi tare masine koina yam nungai jari se koina ngallinge de hai se bab ta gi de ba nang to banga nga ga ta yara ga dra hai na hai bi ki ba but what we see now today is what I predicted then matam du da koina hai ge si asine ba chanaro ye khangsu khangena 2001 da BJP da center da BJP party nge ni thokri ba issue du ta ngoi yam kana matam active oi ba same party du na amu koi congress pam re ha na hai ba 2001 da thoki ba issue du da thoki ba pai ba sarkar da mu koi no absolute majority pisal ne ba so the question is koi na hining is ya luching ba hai ba du di ma di dum vote kaning ba ni na no makhal makha ya am tholakani ba ba tholakani phatta ba tholakani ai ba tholakani hai ta tholakani but the people miyam na khanga dong ni miyam masi ai di singhan ninge miyam sing se wakal ta ninge achum maran kari no miyeng san de yeng ninge natradi ai sai do ai koi na thaga charu mi ni na hoji se manipur ma tang da hang bada seran turano trai patrai khumai ja koi mak na namaga thagat ki ba mi ne ba adu dana koi khanla se hainingi aduna hujin leiba ga menji matang da kaishu hai koi haining ba leite loi almost lore me ano sin wakan tare majini maru phang mu thatlaga manipur ge le house de ge thoki ba matam oire hai ba wafam kamain thambi ding kamain ubi sibu kamaina hai bi ning use badai Notice TV ning tabi ba pnompu Notice Window TV ning tabi pnompu khurum jari aduga hai ba discussion sida saru ge hanbi ba gi damak tu swai new TV ko thang ta phongdok chari lai ba pham se hoi achumba aranba haibuna moi masana khangjara sunu kadai phoba miyam gi kari leige haibasi akhoni yengba taragadi aina first hoi masigi positive side so khoni yengba yai masigi negative side so khoni yengba yai but aina positive or negative side se yengdring da timing se kaidobagi no ma ngasi khakta ruling da leiriba hakar pai da yawriba BJP gu party ma gi MLA singna maya kaba ngasi kata hore si kari gi no haibasi masigi wahang se koi hang ba chup me na khale whether mo koi na haire si kadai boba miyam gi swasthya yeng ga haire ino na tragana masagi self interest haire even no haibasi koi lakse but the point lakse ge but
what I'm concerned about is timing. Election maya nakshala kansida ngasida asuk koina mi 3rd 2023 dagi hawaki bi irang duna maram moiraga ngasi ki leiriba phibum masi khangna hai tare masi moi udabna te khangdabna te maram khangdabusna te solution moi puthopang ngamdabusna te but why they are opening their mouth now Hozik election maya nakshala kansida maya ka ba horai si kaino wangang ba horai si kaino adu su miyam gi mamang da yamna kahani leba ki khanba man ba hai tare ko tasingna moi leba ki damak ta khan boi ta di na hana horap da hai ba yare why not pawa da moi leiri ni sarkar moi gi ni state su union su mo koi gi ni nasi khata sigi wa pham ga si puthore se ai di miyam na masi uchai bani na lawe Mamdi Kaigino Harakanda, Jose, even Quiggy grassroots level the lady, but even BJP workers sing the Pauba. Quiggy support of the Champ missing the democracy. Maquiggy workers sing about the 100 BJP, the Lipan, hey, 100 BJP, the Toro, no have a high of an Haba, must have ground reality in Wakanda. Madumona Kayam, Maquiggy can see positions you Hong have to do the Queen Hibernum there, but I not Kait Hazes again Harakanda, Hogziki Matans, the Maquina Sum Wapam Tama is say, Hoi, Landi, the Sekmai Makharomda, it's a fact. So the car on the Kakching Lamkhai Makharomda, it's a fact. But fact saying a secret fact or later question the Sekmai Makharomda is a Kunasikaraba or some car on the Kakching Lamkhai Nasing around the Giwari Raba. Masi aduna na timing the question tawri se kari no hakan ai gi chingna but the hoy khoi gi za manaw su thambiri internal conflict hai tare ma khoi gi mang leiba crack tu hena mayek senga pani hai ba gi angle si su khoi yengba yai masi su naina ba chumgani na khali leiram ba su yai power sharing gi matang da de gi CM oi gi ba oi bu phanghau da ba mayam masi group kem leinari na madugi outcome mama oi ba su yai na lawe adu ai gi wakhan da di masi mayam da uchai bani hai ba athati kaino da Sweden make Makogi worker na su Haram Ganihaba, my mean is Karamuni, Karahayuni, Shiki Matang Jora, the Nang Levaki Swasta, the Levaki interest, the Karahai, the Nang boat board and Nega Haram Duman by your candidate. Aduduna, I see the Mayam, the Katankuchai Selesi, Aisu, BJP, the Lena, BJP, Sarkazing, Matuta, Kadadi, Wang, the Hangiko, Wang Tawiko, Kanaga, he line among the Wasakpayan and the Vaitare. Madugi, Dumo, Ama, Miam, the Pang Masiba, Taurizina. Mukoi leaders na kitang karak pada hoji koi nainari sini samsam na masigi effects ya ai wakan di masigi effect masigi outcome mukoi na thamuri ba statement si da praja se kamai react tau re or TV discussion da kari kamai naina re ka hai se mukoi de su masigi ke hai ni chawa pa calculation ma yingning bagi koi gi hairak po oiram gani hai gi angle si su koi yeng da ba yade hai ba mai thamjani ma ne sa hangjani se timing se vote maya se da kari da bagi lebang sibu sara ino vote maya se da Sekmai lan ba yadre na hauchi tak khang nei si kari gi no hai ba se ai gi mi yeng de ni sa hai do grassroots level da leiba makoi gi worker sing makoi bu thaja jaba sing na so nam ki haira am gani na khalle khar hayu ne na tadi nang miyang ni nuksi roi ne na tadi nang mathang vote ka roi ne hai ba gi asigi kanu sima ui aduga ai second da sai zamana to na thami gi point ani internet conflict sima di khoi yet ani ngai leitre na khoi thamjani hai ba di kaino da leiri ba hojiki Khemcha na lead to riba Manipur gi government say it's a clear cut ta koina haibe ai hang lai government ne na haibe karim tai la loidra na khale subject to mayam gi apam pam da dei khangjidra ba ai gi mo khanda di mase puppet ne ha ba kaim to bangam dra bani na hai ba kaim ta to bangam dra ba sarkar si da kainom to so hai ho dra di nang bu hai moi ga cha manara ga moi ga pul la ga lei bani na lobi ra ga di nang du mathang da mai thi tare ne mai pa roi ne vote na ta mi ne nu share roi ne haibe gi no si leiram ga dra haibe gi wa kan ni ko do internet conflict lei re haibe sim di chumme do second thing no jama to haibe gi dai supplement to xing si leiba ko issue se divert to ya na na miyam da sugumba tak law na kaino mo khoi cha ma chat law langjal la ka na maya ju na khu punna dom do nei na lei ki tara ke ti mo goi gi lei ba issue si kitang do issue no ni do issue matam khar do issue na thai ba ya na na ba gi dugumba tactics amani haina low su yai ado hoi ai MLA ani gi wari si di hoi yeng krisi akoi sai even power sharing do yeng ba but the biggest question is akoi gi impartial oina lei ga the speaker gi post speaker की पोस्ट पाए बा कोई स्पीकर मन हाई से बता रहे बीजेपी के एमएलए होई कोई सेट बटना impartial oina leigado ba mahak na even sugumba question ma raise tawrok pa hai se chumdi chummi hai bu I still have doubt the timing why do you ask this question now
mamang da koi khangi da bra mamang da haiba ngam da bi no da power leite haira central leaders in the haiba ngam da na sona kan da miyam do ina kani se langsel era ka che langsel era ka haiba se masugumba kano se koi different factors different angle asi yeng ba yai haina le whatsoever it is ama bo ro koi na haizen ningi di it's too late haujik madu hang ba it's too late aduga hang bai mo why don't you act madu koi gi miyam da bhasan pi ba da yaw bai mo buta isa su yaw ri ne na lobi daga isa si act to ya dri si kai no act to ro ka na ai di si to re ai sma hai ro na har pai mu ta hoi speaker na budi yam kana criticize to wa makti koi na uze de mana yam na light on da hai tare ko even state government and union government kai gum to bi ra gi miyam gi interest ta madu phagani na hai je bo ani but still then my bottom of the heart di kai gum khara ma penje da ba or khara ka hai ni nungai je da ba aduga nungnang ba ama di phawre hai bu se koi u phangi but still I still doubt the timing of the questioning or raising this issue hujik ta masi raise or pa I am think mal le I bisma I first strong okay thank you so much timing jini hujik concern ore ise chahi ahum hela ba swam sang ba matam sida akoi gi before prior to koi gi present rule lacting among so Suchindro masamak so ML Sundra masamak so koi gi minister gi pampai dana power the later mini hai tare matam se horako matam da de kai do bagi to hodino matam du dana why they remain silent and only now hujik khata moina ngang bhori se kari gino adu su election aksilak pasi yam chana na mayam na di akoi gi praja miyam gi voice hai tare makhan mayam adum haina re khune su tare hai tare election gi hai ba party electoral prospect ki demte yeng kan da masi torok pan hai basi tu adum yam na thajana mayam na ngang na be pot am khak su lei hai tare aduna all of a sudden kani gino ma khoi gi perspective mayam angle mayam yeng ba yare khoi oja Kishorchandra su jik mayam thambi kare adu ai oja Johnson dam lak khoi gi Manipur de gi youth sing na mayam chatle haraga Manipur sigi impact am khak pi hong na baina kainong khak masak am sagat na betep save Manipur hai ba play card save Manipur hai ba slogan de pai raga kanna law bo sida koi home minister gi mai kai de gi yamna pamja da ba save Manipur hai youth sing bu mislead tong na bani masi tog bigan hai ba wafam adu oiraga di Manipur si save oirabra save oira save oidre adu lauraga no hai ta di save oirabra hai ba wafam si ma save oira hai ba di yadri mayamna loina ma pik pangang di khangaga ura what is happening in the state is loina khangaga leirabani sigi matang si ma aduna Chief Minister oiro Home Minister oiro for the last few months thamak statement mayam da ojana su thambi ki yamna consistent oidaba yamna accountable oidaba statement singtina miyam da hena songning hanba kaino makhak po han be pot am khak le mayam na du pam de chapchaba road map na traga chapchaba statement ama mayam da kajiktang akoi gi thajaba pi be security pi be du ma pot am pami du ka marak sida law and order ngak pangam da begi post saung leidi sidai da ngasi ma kisu National Highway 202 da security force mayam na yom sil laga pura ka potu kuki singa chingthara ka pot sei se sang mayam ama mai thara ka emta tawbangam da na ama thamoi sukningai oiba picture ga loina na yaure hai tare aduna puna maksi yenga makok maru oiba singina phongdo re statement ta tana thama iba yamna accountable oida statement sing puna maksi yeng kan da akoi gi hujik leiba current functioning of governance kamaina haibini uza kashu haibam bu lei tre da ising se hujik lei ba government si di kadum dai chingkhalaga khara phadoi no hai busi amata ai di udre hai tare especially aigi oina di right from 2017 the lakpani koi gi BJP se Manipur da right from there aduga adugi mamang da koi gi union da modi lakpa 2014 dagi hona ai isamak hai tare as koi kenoyan leijaraga so journalist moina thabak matam da tawram bo oijaraga so I was being or I have still been hai tare ko very vocal against this BJP sing na haira gade hujik leiriba BJP gi laingak sigi mayok ta hodi hona lauduna lakpani adu lauruba gi damak tabu ngami mata gu even incarcerate to biri ni jail da namjan biri ni hai tare aduna wahang da laksa bada hujik leiriba Manipur gi government si di kain ta hainingai laitre koi gi ICU da leiraga koi gi kano loiba ngai so loiba ngai ba gumbani hai tare almost defunct ne kari just for the name sake Yamba Johnson as a Tambi, just for the namesake. Matam Kara Bai Tauraga, Lakado election see Ngaiba, Oina, Dum Lairaba, Koi Kano money, I thought. Government and Masi that we don't know Makogi Matang, the praise voice, no criticize voice, no way to put on Indra almost. Because Miam is Luising, Miam Loy Kange, I couldn't hide this yard, I thought. Miam Hena Kange, Miam Hena Nainaraga Loire.
madugi apprehension madugi insecurity du nani hoji home minister ne haije bakogi manipur gi mingeta palle ki sukai dena galle ko na ko govindas na ga hari do ai di choi rol ne na lawe ma bhap se samna ba ngamdra ba hai tare kari da hangai bo wahang duna se manipur gi wahang hangjalak pasida fact to di moi mayung na bangam da ba achumba se mayung na bangam de ba aina khangjarak pada aigi issue da bo tho ise dune ba akoi na hai ba achumba mo mayung na ngam da ba ne taseng na nupa thok na mana nang hai du lali chumi mai na si kadai na kari no loksun ba yab no kai loksun ba yadam no hai je tana ga da wi mu hut ga to ga nung dang da gypsy anum thal phare ise masi si mentally disturb oi re ine ba se si gi status ta gi dum la ga lai ra abani adagi di miyam na mu khanare hana lairamba koi gi environ led government tu natta bida topam la di khara phagadra na mu saphagadra na khanara budusu hana gi phibum da gi tabal sokchen bi phibum da ne hol lairi se hana gi da kitang trust thamam budu hoji miyam da koi ni sum yeng jabada die hard followers and the bhakta hai je koi na makoi sing se khara se natta na ne ai manipur da lai miyam sina bjp nu shiri hai ba se dei haining dre ba adunga sagi save india gi save manipur gi wang hang pada home minister na khumai ba kari se ai di tara tatpani na lawe tara tatpani ha bia atadi kai hani akoi su mangai na unexpectedly something yamna achumba ai gi mai ta kono ma thak lo langak ta di ai ngata ngai ko no gi press conference to ai ngata ni prepare to gi ge du ga khum ke ha di ya da ni na ma choi ro lo lak pani na lawe ba manipur si ke suma gi ba leite mislead to bani khot pani na hari se amarom da ma gi di haibam thoi ha ba maram ni ge no da central gi ya ka yeng da ya de obviously maduda jantar mantar da tauriba gi adugi protest the save manipur na haire ye poto kaidong wei du su hojiki leiba bjp gi lengas na hoi chumi ne moi haido na te khumuk tung na tre ba but akoina pamjaram badi hoi aduma khumdra ga su kitang relevant oina kitang khandaraga hangai bo wahang sigi sentiment si karino masigi core keno si karino ga si kitang khangbi ra ka da diplomatically ga khumaning ba hai tare akoina go yanindragasu hainadi khumi he kaido haining bai tare koina madugi figum sumudre koi central gi yaka yengda yada bunina obviously center na union government ka dong edu janta me da thoki ba protest to pam da bunina maduda yauri ba save manipur gi protest adugi part khara du or madugi kenu du saru khara du directly hangjal lakpo da kari khumdu na chamam naraga ma je choiro loan mani na lawe same is the case aina ngasai gi koi gi nasi nai nazari ba topics da mu halagasu even na koi gi honorable speaker na ga ngang ji masisu a subject to kanu ne privilege kani kada laibra anu gi kanu khagzadre but asu su choro lamane ba mana ngasi se koi gi world hepatitis day pangthok pham amada paumi sing na tanaraga hangbada ngarang gi wapam do kamai tawbuno kopno hang ai sarkar da chaiba leite ai isa gi mot phongdok pani haidana asini thoka thaka ngasina amma hayeng na amma sigi chatna bisini masida ne koine miyam na kasyam koina ma koibu nungshiraga leigado mande miyam ka su thazaraga thamakado mande aduna lairiba government manipur gi government sigi matang da di thoidong haining hai leite lairiba agi central government gi matang se ju koi hai ya ba hai miyam da khangan ba ya ba khangan le masi tawgano fascist regime ni aduga far right ki koi gi ideology ni masi koi manipur da di chana de community ethnicity yamna ta ba su ma kano si da di koi gi achoba phuru amna loina chasal laga kano tawgani hai ba wakhalon chen ba su ma bjp si di tawganu hai ba se koi angalinge de hai la amadu gi phol ne na ai di thamse akuri yam ngalinge di law khre masi tawgano maram di hoi congress su yaw bi ri aduga congress ka bjp ga manai hai budi natte but up to some extent manabam di lairi congress su mangai edi even koi bjp su mangai national party ai maktabu ada delhi da phammi mam koi gi party leader sing du gi permission yaudana lengu bu ya pa natte ha ba hoi kanu na di congress di asa ibo gi ma tanda togi ko ki di hai bi ra khani ko adu still I don't trust central government gi yakayen ga loi ngang du ni swai da ngang ising si su say cm oi sinu speaker oi sinu de home minister oi sinu chat khriba ko gi rajya sabha gi mp du oi sinu whosoever it is makoi di in sync with the leaders at the center si chat ta ya damina manipur gi miyam gi kesu swasta yang ga ngang oi makoi gi pham kan na ba dum hairakani manipur gi lairibi issue si mata da mukoi na thoidong na ngangning ba phanabudi lairam di yai ba ngang ba ya de ba ngang ba yaro ya ba maram di adagi melak ka doini
center dagi melak kadi no hai adi loire adu egadi aigi pham ta dum sorok padi miyam dai tumin laibna phare haiba ngatani na ana adu ma press conference ma daga mana ga se manipur matang da hangapda khumak pada it's very immature aduga I mean immature chu oye aduga I don't know and it's a maji season politician ni am pui na ta mari manga ta buk tari pusuram drangalle kara ba yam experience laira ba dugumba miyo ba managa sagi se manipur matang da mana khumdura iba answer to ying he is not fit to be even leader of this state fit with day akoina pamjabadi especially youngsters sing na la iba ko gen z wa na hauri ba na sing na pambadi yamna smart oiba yamna ko eloquent oiba ngang ba sakpada tap tap na pa to the point mi ga connect to bangam ba dung leader ne ma pami se aduna hojiki adu dane ko gi wave ma lai se hoji hana gi maron sing je loi na thupchan gre se ga na hai se which is true otherwise connect later haba lairibo jiki luching mania tauriba generation siga hawaiba generation jiki marakta lairiba gap tu ne ba hojik se manipur hangu da komai ba paukhum do madu gi gap tu ni hai tar miyam na expect tauris na karino at least ma direct answer people ngamdraga su miyam gi sentiment yang kan da ai se ke maina diplomatic ki ni masi khumba ya ge miyam no se ngon da criticize tor tan na ba kai na khan da bi da ekta mapu na chalaga loire koi gi ke hai ni ai fakta laiba delhi da laiba jingsna us nang khumido yam bajare adumai khungada buni na khuba khurak podo adu phangaga loire miyam na kaino haining ba haise sinu ayeng bot maya yora kana yangam badum kaino na leira loire sena leira loire power person ra ka loire habagi masigi thinking du ni mami du ni koina andaki home minister na press conference to boda pamina hang bada khumai ba du ba wahang se ai sai du ni almost mo koi se so loiba ngai du na leira ba du ba lainga mani masina ne koina jenjina hawai ba na singna koi lairiba hojiki regime hire aidi even coming hiding regime and hiding regime sigi mayuk ta nganga iba kholau iba thola iba mayam sa masi that is the outcome of sugumba immature oiba unfit oiba qualified oidaba aduga miyam mamangda mirak tinbada kari wahai kamaina ai deal tawgani kamaina kari answer na tackle tawgani kaina khangdaba adum just ai mla oraga di vote kara de mla oraga di mantri pai gani mantri para gai tawba taw lore I don't know ai madugi matanda research tawsu tawroi kai madum ya na hanga ai thobu khumma lore thoba pang sana ba ai do adugi type ne dana I have nothing to say about this government I have mamang dagi su dum hai lai tawgno ma se sugumba BJP gumba far right ki ideology principle the follow to basugumba ko ki party se manipur ki la how the chana roi hai se ko yam na ha la ya ba and ngasi uri se tu ni ai di ngai ibne ko manipur ki miyam se but ngakser ga su thengjer ga su at least wakandi tare masine koina yam nungai jari se koina ngalingi de hai se bab ta gi de ba nang to banga nga ga ta ya ga dra hai na hai bi ki ba but what we see now today is what I predicted then matam du koina hai ge si asine ba chanaro ye khangsu khangena 2001 da BJP da center da BJP pairing da ni thokri ba issue du tangoi yam kana matam de active oi same party du na amu koi congress pam dre ha na hai ba 2001 da thokri ba issue du da thokri ba pai ba sarkar da mu koi no mo absolute majority pisal ne ba so the question is koi na hining is ya luching ba hai ba du di ma di dum vote kaning ba ni na no makhal makha ba ya am tholakani ba ba tholakani phatta ba tholakani ai ba tholakani hai da tholakani but the people miyam na khanga dongni miyam masi ai singhan ninge miyam singse wakhal ta ninge achum maran karino miyeng san de yeng ninge natradi ai sai do ai koina thaga jaru mi ni na hoji se manipur ma tang da hang bada seran turano trai patrai khumai ja koi magna namaga thagat ki ma mi ne ba adudana koi khanla se hainingi aduna hoji leiba government ji matang da kaisu hai koi haining ba leite loi almost lore me an jin wakhan tare majini maru phang mu thatlaga manipur ge house de ge thoki ba matam oire hai ba wakhan jai tarse okay ja ya pasana waza gi what se phongtok pide akoi gi hujik lei diba home minister naga chief minister naga from time to time akoi hujik thamak pe statement sing kida akoi gi machang oi ba natraga akoi gi praja sing da kari gumba akoi charang na ba marak sida akoi gi phathana ba security pi ba aduguma pot statement kainom khak hai tare public domain na thamba ya ba ya do pot laita su wildlife situation je khara dim nem thana ba miyam na pame po se khatang uthok pa ya ba transparency ba area hai tare maduma to go ji sum u do pot lai in state
yamna diet yaw da mong na khumdorak pa akoi gi pau khum sing khina mi yam da su yamna sounding ba sometimes aduga sometimes in a confusing state hai da mai thambai wa form se lay adu ozan su thambi ki ba akoi gi adage haira aga tong bagi mong do akoi handa ki protest ka torakanda chief minister ma sama gyang tong da moina adum phongdo ki ni ade haira pe phambani kaina aduga pot to yamna prajana ta bada akoi gi nungai to pot na madum hoye hai tare suma pose mayamam lay aduna sometimes we ask akoi na hang base akoi ji federal structure se uriba kano mayam china thoiba thongdok mayam china control or manage federal structure completely by the central government ne koi na toina hangi ai oza johnson china akoi gi regional political party lag haning bagi apam voice ke sam toina raise to we hai tare do si matang do za lak saning se akoi na makhan gi politician mayam ama lairi khai ba pesa pai ba masal power lai ba mani power mayam ama ure mayam su ka da mayam chat khre hai tare adu masida praja sing kina pami ba akoi gi laibak si gi damakta tauhaning ba thabak sing pakhaning khongthang sing ani sing marakta samjina ba ya da ba loop hole ma de dum leire chat khiba dumai to hai tare sikamain thambi ning sa yam chana ba hai tare wa hang ni na khanje khoi na su kai gi damakta miyam gi leiba sentiment si yenga kanda ka do gi khoi na ka ba po ba hai na laiba ki ni miyam na sina bi ra ka do mandate ni khoi na madda yam kana kanu taru bu dia de but khoi gi wa kan da de khoi na hona jado ji kaningi mani do su khara do su thagat ni have madu di miyam na bi bi action mandate but the question is kai do gi no khoi na ji national party sing is the thaza ba manga ise adu kai gi damakta no koi manipur da palam da busuna te han regional party na government pai da na tawrambagi takak leikhi madu amu halakpa yadabra haibagi wahang se it's a very kahani rightful of wahang ni miyam so hangnari miyam so pamnari but miyam se dele mam de lady hai tare karamana chumdoi no haibasi dum khra ngauri hai tare it's very clear miyam na hoi ai sa ai se bodo die hard and the bhakta blind follower bjp gi natna ate amana di bjp pamdre haibasi di koi khange now raman to na thambiri congress na or congress ka wakal mana ba chungsin na balenga ma matang da sungsoi su na la kani haibagi yam thajaba amsu thambiri so option se adu dani either haibiri sina oidori ra na tragana regional force amana masi manipur si kano to bangam gadori ba haibasi ai miyam ba katang ai gi oibu wakhalon thamse gi hai tari why akoina thaje jari si karigino haira kanda gap se lei haiba hojiki ozamanau to na thambi gi du soi ozamanau to di panban nungai gi dam malai bar ai panjage pichi dambaram gi ku gi manipur je hum thono thugai ra se na haira pa tweet amagi wari ni ozan thambi ri se ada kun hamjining gi je congress ta madu haidring ai da sai gi makha da hi check khat du chet khalau da ba la ba ada direct gi dum ai hairi dum ada du ne koina sigi gap se nungai ta ba अखोगी हुल खंगदे हाइनिंग ने बा हाई पी चिंदरबर्म न तौरे दिसु मागी ओपिनियन दु ओपिनियन ने कांग्रेस पार्टी की दि नते बट व्हाटसोएवर इट इज बट साइ वजान दि थंबिए कांग्रेस की दि कोई मखा दैना मथक चली मथक ति मखा ओदर तौ धरकते हाइबसे अदो साइ की पी चिंदरबर्म की सोय बदी ओरम याई माय पर्सनल ओपिनियन बदी ओरम याई मदो आदु दने कोई कांग्रेस होइसनु बीजेपी होइसनु कोइना रीजनल की ओइबा मणिपुर की ओइबा स्टेट की ओइबा सुगुम इशू द मखोइना थोइदोंना कहनी हैंड्स ऑन कनो खंगदे नॉलेज लेते जस्ट ओजान तंबी दुनी हैंड्स ऑन नॉलेज लेतमिना मखा दे पिकल ऑन की रिकमेंडेशन कइनो ना हारी से सिगी गैप से मासी लेबसिना ने कोइना रीजनल फोर्स अमा मथौ तायन उरे इसे मासी कोइ पंगाय हाइब नत्रे हैबा वी हैव सीन कांग्रेस ना लिसांगसिना पालागा लाबनी मथंग बिजिमो पालाइनी मरक त कोइगी एमपीपी ना पालम बचे खर खक्तनी अदना मसीगी लिसांग सिटना हारिबा नेशनल पार्टी अनि तौरपा असिगुंबा कोइगी मणिपुर की इंटरेस्ट ता थबक तौरक्तबा होय सुंतौ तौदे हाइबदि नते तौवे हाना येलकनी येलक अदुगी पॉइंट्स लेगनी लेबुदी बट गैप अमदि कोइनो उबा मसी एनी कोइना करिगुंबा मियामना करिगुंबा पेंदबा खलाव अमा लाव मतमदा केदवे हता दिल्ली दा चेंगिबा अदो खोइना हाइजनिंग दि रीजनल फोर्स अमना रीजनल पार्टी अमना मदु कइगुंबा मणिपुर लैंग्वेज से पाइ तारगदि मियामना करिगुंबा म तौसी कि मियामना करिगुंबा पामी हना खलाव लाक मतमदा अखोइ दिल्ली दा चेंबगी मथौ तादे अब अखोइ ओइना ओइरगदि ओ गुवाहाटी दा चपै मथौ सुदा तादेबा द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन हियर सिगी सोइज दा दम लौजे दोइने मसीगी कइनो से कोइगी मसीगी कहनी गवर्नमेंट माम सिगुंबा लेंगा अमा थंबा मथौ ताब्रा हाइबसिनि होय हंबिगी बदा हाय मसल पावर मनी पावर संगा पंगा दैदि लेरि मयाम सिगा येंगनरगदि होय नुंगा येरुमगनि थोमना दौरिसे अदो मतांगना बुचारदि कयुम कांदसु येरुमदो काइदबा याय हायबा
अदुगी थाजबदुदने कोइना थम्मिसे अदुगी थाजबदुदने कोइना चंगसन दुइसे लेट्स कोई येंगे टेस्ट तौरे कोई थाजब थमी थममी टेस्ट तौरे बीजेपी सु तौरे कांग्रेस सु तौरे थाजब थमग टेस्ट तौरे मणिपुर दा कांग्रेस की मतम ओइसुनु इरांग आतनी याब जोनसन ने खंबिनी इरांग आतनी नुंटी की काप खोटप नुंटी की धरना नुंटी की मैना रैली द सी अदोम कांग्रेस मतम दसु उरा लाखरबनी सेम केस मधुदगी हुट लेथरकपदा हायगा हुट लेखलकपदा हायगा बीजेपी ने ख फरगदा न मयाम थाजतनी इनखलुरे अमु उजी हायदो आई तमो याम जोनसन पनगिदai कितंग अमतंग पॉइंट तंग थमजे होगे होजिगी यामन थंबी मणिपुर जे अहुम थोनो थुगाइबा ngamba पार्टी हन हाय बीजेपी से मसे am dangerous ओइगनी हायबे आथदि कइनो दे होजि मोय बोथ हाउस ता कोई 2/3 मेजॉरिटी फंगतारगदि any bill, any sort of law, puslakpada moi ilai na 2/3 की majority से लाइरकदौर ए ना पानरी निको because TMC दगी पार्टी का MP खर चंग घनी ना कोई पानरी रेबेल थोलकपगी even आप तगी कोई राघव चादा चंग थेंगना रे even समाजवादी पार्टी दगी बु खर चंगी भी आए ना पानरी है मसिना पाता चंगल तारगदी before 2029 की जनरल इलेक्शन लाक्रिंगे दा सेंटर द लेबर BJP से 2/3 majority मकोई की सीट सिदा 2/3 majority से पाई तारगदी तंगनिंग बतौबद opposition ना करें तो बुंगमरोइदबदुंग पार्टी ने माइसे कोइना थाजब थमसे हाइबसे मै थमनिंगे होय सेंटर की वारी नि मणिपुर की वादी दी नते अदुगसु अदुगम पार्टी नि हाइबसे कोइ खंगौसे हाइबदुनिदा अदुना अखोइना लाक्सनिंग सी कैदोबुगे अखोइना रीजनल थाजजर इनो हारा कांदा अखोइगी लेहाउ अखोइगी लमदम सिदा हौजब लमदम सिगी इहुल खंगबा लमदम सिगी मियाम की सेंटिमेंट उबंगंबा फावबंगंबा रीजनल फोर्स लेते लाइरे खंगे कोइ सेन पाइदे संगल लेजदे अखोइ अचुमना खुलाई होरगा चंगजिन जबनी मियाम गा कनेक्ट तौजगे हाइबनी मियाम न थाजबिबा थाजबिदबा हाइबदु हेंग वोट न खंगदगुनी तौबदु अखोइगी पांदमदि कैनो अखोइगी ओइबा अखोइगी स्वास्थ्य थबक तौगदबा अखोइगी लेहाउसदा हौजबा why not kedobugi yaroi doino amutang thajaba thamsi hoi sena lepkada vote ni masal pawn lepkada vote ni koi khangi madu koi di madu sungau yaudana achumba haiba wakhalon si daisda achumba duna khulai ora kanda changchen jage na khanjaba dugumba regional force amne hai tari mian so thajaba thambiu na thamjage because we have tested both the national parties and already why not try at least amutang di yengba yabra haiba miam da ina apple ni thamjani okay za अखोगी मतमम दे MPP ना अखोगी रीजनल पार्टी यामना अकन में स्ट्रॉन्ग फोर्स अमोइना कोई स्टेट से पालग लेरमिनी अदुना अदुगी कनो दसु होप टू स्टिल एग्जिस्ट अदुगी येंगे हाइबा फम थंबिदे आई ओजा जोनसन